bagus penyarikan sampun ngeranjing ke utama Mandala. Ring sisi ukur dan itu jalan pakai pesemetonan pasar. Mantu dikelirkan pemargi iki. Juaning Ratu Dukuh Pasang Rauh. Paling kanan itu betara Ratu Dukuh. Angga apa jadi pemargi. Ke kanan ri paling kanan tirim luhur ring aja. Balik. Pemangku dua ring catur laut sampun puput matur-atur. Dan pemangku pejengan sampun mentetapuh ring aja. Ke kanan paling kanan narik.
Masuk